Sahur, 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 Bajingan bocah-bocah sakitan. Bro. Renggare wong mendem ngene iki ra iso turu asu wong. Aku sing mendem mau dadi sadar gara-gara brebeken asu. Timbang ini kita tinggal turu ae. Nah, teli wong. Sopo iki minum kok? Mendem iki sopo iki, Bir? Tahu apa coba ini? Enggak tahu, Cuk. Ini minuman siapa dulu? Kita kampung kene sih. Sorry, Mas. Sorry. Aku warga kene. Sampai nek buka wong sahur iki aja banter-banter, aku brebeken. Lah nek buka pelan-pelan siapa sing tangi? Masa sahur? Siapa yang bangun? Ya aja banter-banter nek ngomong. Masa sahur? Ya, Harus sahur. Kayak apa cek ngene to? Ada kudu banter-banter, Mas. Aku sebagai wong mendem iki brebeken Mas nek sampean bengak-bengok aku pengen turu ra iso. Oh, ini minuman kau berarti? Iya, Caranya mendem berarti? mendem. Oh, kamu ngombe apa? Aku mau ngombe arak. Arak ndi? Hah? Arek. Itu arek. Iya, Sudah. Sampe niku nang omahku, moro-moro ngamuk-ngamuk. Terus tujuannya sampean opo? Kok iso ngamuk-ngamuk? Tujuanku pengen turu Mas, aku ra iso turu. Apa? Kok apa? Arak. Tadi kalau jengking. Aku mau. Kamu minum apa kau tadi? Arak tambole acen kalau cengkeh. Iya. Jadi kau kesini mau ngerusuh rumah si Firza? Oh, sudah semua nih wong kene Mas. Sampean ki Iki tonggoku. sampean kan wong segene ning musala kuwi to. Iya. Kayak wong sahur aja banter-banter aku gak iso turu Mas. Iki malah tak ombeni, aku ben iso turu malah gak iso turu. Malah Iki anu, tonggo guri, Kang Guri, Bapak TKI. apa katanya? Apa katanya matamu kok tak ditani Bapak TKI. Dia TKI. Bapak itu goblok Bapaknya TKI. Bapak TKI. Sadurunge petani Mas, beras gak payu ning Malaysia kere. Kan buru-buru. Ini karena stres, mendem. Mendem. Iya ya kasar ngomong-ngomong Mas, ini nih sepurane nek misale aku sering ganggu. Wancene aku ki yo nangeni wong. Tapi aja banter-banter cangkemmu lho. Iya. Merem mabuk, kamu mabukin. Ya jenenge ngomong jenenge wong mabuk, Cuk. Kan ada mabuk syariah bulan puasa gitu loh, mabuk. Dia ono ulama ta. Sari kene iki Mas opo to? Ampun. Rek. Ini beneran Ya temen-temen. Kon preman di sini sampean sampean nang ngamen paling gitu preman paling. Terus karepe sampean ya apa karepe sampean? Iya, kau mau apa? Mas sampean preman, turu Mas iki nggo hawane sumuk pisan aku. sampean preman gak kenal reksono. Hah? Sampe makan. Yo preman man masih ngombe. Reksono apa rek? Kok males sih? Itu aku arak. Oh iya. Mandi pakai air. Kita kan gak ngerti. Gak ngerti. Kita gak pernah minum. Selama ini kita soleh. Soleh ya. Tahu ternyata arak baunya kayak gede ya. Jadi kalau kan mau sadar, siram Rexona kan? Iya, baru rencana aja. Ih, gak usah melakukan Mendem iki. aku sange. Yo, nek misalnya, yo sepulane nek misalnya Kita salah mungkin ya. salah, tapi, Wah, ini kau. ambate. Isan kok ngelim. Yo wis sepulane Mas yo. Wis sampean tapi jauh tolong aja diobrak-obrak. Anjen iki bulan poso. Rasa ada dong. Iya. Wong mendem cuma Kan kada. sopan. Iki nek gak ada kan tak ponger. Iya Mas sepulane ya intine. Iki omahku memang wis tugasnya ada sebagai umat Islam itu membangunkan orang-orang Sahur. orang tidur. Wong sahur wis tangi lah buka mana ya. Ya sepurane wong mendem Mas. Ya wis intine wis sampe nek turun nanti ini gak apa-apa, tapi aku izin tapi juga wong sahur. Ojo banter-banter tapi Iku tak kaplok tanganku kok. Tapi kalau bisa kau nanti juga sahur. Jangan mendem lagi. kita wong mendem makan sahur. Ya wis. Sahur apa? Oh, salah aku mentem kok Ya sahur. kan tobat Fir belum puasa. Ya wis gak apa-apa Mas. Esuk tak
Poso aku. Oh, tak jeneng pensil. Ya sampean tulis nang kita apa titik aku tak nggugas sawar maneh ambek nyusul arep ambek upet kancaku yo. Ya, ya, Aja ya. dianu ya. Ya. Ya suwun. Porsi yo sapa-sapa iki. Ya, Mendem atau masa. ini ki lagi iso tuh. Bekan main. Metu berani. Iya. Habis mau.